ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакент рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. санаи 9 майи соли равон муовини якуми раиси вилояти Суғд Суҳайли Қурбонзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар пояи муҷассама ва лавҳаи ёдгорӣ ба хотири иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар боғи Камоли Хуҷандии шаҳри Панҷакент гулчанбар гузошта, собиқадорони ақибгоҳи ҷанг ва меҳнатро аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент бо рӯзи ғалаба муборакбод намуданд. соли равон аз таърихи муборизаҳои фидокоронаи дар майдонҳои ҷанги бузурги ватанӣ нишондодаи фарзандони кишвари азизамон 79 сол сипарӣ гардид. дар ин ҷанги хонумонсӯз аз кишварамон беш аз 300 000 нафар мардони далеру шуҷоъ сафарбар гардиданд, ки ин шумора 20% аҳолии Тоҷикистонро ташкил медод. аз ин рӯ қадршиносӣ ва ба ёд овардани корномаи беназири падарони қаҳрамон, инчунин насли калонсол, занон ва наврасоне, ки дар ақибгоҳ шабонарӯз заҳмат кашида дар таъмини афсарону сарбозон бо маводи ғизоӣ, сару либос ва дигар лавозимоти зарурӣ саҳми арзишманди худро гузоштанд, вазифаи ҳар як шаҳрванди ватандӯст маҳсуб меёбад. ҳамчунин собиқадорони ҷангу меҳнат, фаъолон, намояндагони муассисаву ташкилотҳо, омӯзгорону хонандагон, ҷавонон гулчанбарҳо гузошта хотираи шаҳидони қурбониёни ҷанги бузурги ватаниро пос доштанд. гузошти Сабрина Акрам ва Хайём Ҷӯраев ва Шаҳбоз Қурбонов. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи комиссияи ҳудудӣ оид ба ҳолатҳои фавқулода таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент ва муовини якуми раиси вилояти Суғд бо иштироки муовинони раиси шаҳр, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва аъзоёни комиссия баргузор шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ қайд намуд, ки пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ва техногенӣ, коҳиш додани зиёни онҳо ба ҳаёти одамон ва хоҷагии халқ дар ҳудуди кишвари мо, ки қисми бештарашро кӯҳсор ташкил медиҳад, аз масъалаҳоест, ки пешвои муаззами миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ниҳодҳои давлатӣ ва дигар сохторҳои марбутаро ба он ҷалб менамоянд. зимни шунидани гузориши сардори шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент Умед Миров гуфта шуд, ки тибқи барқияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санаҳои 9-12 майи соли равон бар асари боришоти шадид эҳтимоли сарзадани офатҳои табиӣ аз ҷумла селу ярҷ, баланд шудани сатҳи оби дарёҳо дар минтақаҳои хавфноки ҳудуди мамлакат аз ҷумла шаҳру деҳоти Панҷакент пешбинӣ шудааст. дар ҷаласа аз тадбирҳое ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ҷиҳати коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ аз ҷумла тоза кардани соҳиҳои селрави ҳудуди шаҳр, мавзеъҳои осебпазири соҳили дарёи Зарафшон ва дигар рудҳо, тавсеяи корҳои тарғиботӣ дар ин самт сухан рафта, таъҷилан идома додани ин корҳо таъкид карда шуд. ба аъзоёни комиссияи ҳудудӣ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот ҷиҳати ташкили шабонарӯзии навбатдорӣ хоса дар минтақаҳои хавфнок ба корҳои соҳилмустаҳкамкунии минтақаҳои осебпазири дарёи Зарафшон ва тоза кардани соҳаҳои селрав, ҷалб намудани техникаю таҷҳизоти зарурӣ, омода намудани захираи маводҳои лозима, тавсеяи корҳои тарғиботӣ дар байни аҳолӣ ва
андешидани дигар чораҳои зарурӣ ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои фавқулода коҳиш додани зиёни онҳо супориш дода шуд. таъкид шуд ки рафти ин корҳо зери назорати доимии комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба ҳолатҳои фавқулода қарор дода мешавад. дар қисми ҳарбии 05-170 шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи ғалаба ҷамъомади тантанавӣ ва маросими савгандёткунии наваскарон баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ афсарону сарбозон ва ҳозиринро ба муносибати 79-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ табрик намуд. қайд карда шуд ки дар замони истиқлол бо иқдом ва пуштибониҳои ҳамешагии пешрои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокчиону маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ, саҳмдорони ақибгоҳ ва аҳли оилаи онҳо мавриди дастгириҳои иҷтимоӣ ва имтиёзҳои гуногун қарор мегиранд. ҷоннисорию қаҳрамонии падарону бобоёни мо дар набардҳои ҷанги бузурги ватанӣ барои насли ҷавон дар роҳи хидмати содиқона ба ватан, ҳифзи марзу буми муқаддаси он ва дастовардҳои замони истиқлол бояд намунаи ибрат бошад. ин дар вазъи муташанниҷи сиёсии минтақа ва сайёра бархурди тамаддунҳо ва афзоиши хатари ифротгароӣ хеле муҳим мебошад. боиси хушнудист ки дар маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ки ҳоло идома дорад, даҳҳо нафар ҷавонони ба ору номуси Панҷакенти бостонӣ бо амри дил хидмат ба халқу ватанро ихтиёр намуда, садоқати худро ба меҳани маҳбуби худ нишон медиҳанд. ҳамчунин волидони наваскарон низ бо шукргузорӣ аз давлати ободу озод суханронӣ намуда, ба наваскарон барои бо сари баланд адо намудани қарзи фарзандӣ барор таманно намуданд. бо талоши пешво озода кишвар сохтем. боз давлат, боз парчам, боз минбар ёфтем. тоҷи худ гум карда будему нигину нангуном. он ҳама гум кардаҳоро бори дигар ёфтем. қиссаи сулҳу амонӣ баҳри мо афсона буд. шукри ин сулҳу амонӣ боз бовар ёфтем. осмон бошад барои сарфарозиҳои мо. сарфарозонем зон рӯзе ки сарвар ёфтем. ба ватани худ содиқона хизмат кунед. аз забони худ гуфтаниам. ҷавонмардо ҷавонмардӣ биомӯз. ҷавонмардо ҷавонмардӣ биомӯз. зи мардони ҷаҳон мардӣ биомӯз. ҷавонмардӣ хизмат бар ватан кун. садоқатро шиёри хештан кун. муҳаббат кун ба хоку оби кишвар. ҳама фармони шоҳ бо ҷону тан кун. бигзор ҷаҳон пур аз далерон бошад. ҳар хонаи тоҷикон пур аз нон бошад. 100 соли дигар бар сари мо эй ёрон ин шоҳ Эмомалӣ Раҳмон бошад. як ҷаҳон ташаккур барои ватан. дар вазъияти тантанавӣ маросими савгандёткунии наваскарон ва гузашти низомӣ баргузор шуд.
رئیس شهر پنجاکند خالقزاده عبدخالق با شرایط خدمت در قسم حربی 05170 شناس گردیده بر سربازان و افسران دستورخوان ادانه آراسته شد. در تالار کلان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجاکند تحت رهبری رئیس شهر پنجاکند خالقزاده عبدخالق و پروکورور شهر مشاور عدلیه درجه یکم اسکندر رحمتزاده با اشتراک کارمندان مسئول مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، نمایندگان مقامات حفظ حقوق، راهبران کارخانه و تشکیلات ها، رئیسان جماعت های دهات، محله های شهر، خواجگی های دهقانی، ساختارهای کمیته اداره زمین جلسه وسیع کاری برگزار گردیده در آن استفاده مقصدناک و با ثمر هر قطعه زمین، رعایت قطعی قانونگذاری عاید به زمین، مورد تحلیل و وظیفه گذاری ها قرار گرفت. پروکورور شهر ضمن ارائه نتیجه سنجش‌های پروکوروری عاید بر رعایت قانونگذاری زمین با دلیل‌ها و مثال‌های مشخص حالت‌های رعایت نشدن آن را نشان داده، عاقبت‌های حقوقی این عمل‌ها را برای حاضرین یادرس نمود و مسئولیت راهبران و متخصصان کمیته اداره زمین، زیرساختارهای آن، جماعت‌های دهات، دیگر نهادها را در تهیه پرونده‌های جدا نمودن زمین برای بنیاد انشاءات گوناگون، قطعه‌های نزد حولگی و غیره تاکید کرد. گفته شد که سنجش‌های پروکوروری نشان داد که وضع قانونگذاری زمین در سال 2023 و 4 ماه سال 2024 در شهر پنجاکند تشویش‌آور بوده. قانونگذاری زمین تمایل زیادشوی را کسب نموده است. این از آن شهادت می دهد که مسئولان دخلدار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، کمیته اداره زمین و مقامات حفظ حقوق بهر پیشگیری و برطرف کردن قانون ویرانکنی های زمین وظیفه های خدمتی خود را به طور دخلدار به راه نمانده‌اند. ناوابسته از چاره‌های اندیشیده شده و به جوابگری کشیدن شخصان منصبدار، شهروندان، راهبران خواجگی‌های کشاورزی، وضع در این سمت در سطح لازمه تغییر نیافته، هنوز در فعالیت شخصان مسئول، ساختارهای مربوطه کمیته اداره زمین، قانون ویرانکنی‌های جدی از قبیل قبول قرارهای غیر قانونی، عاید دادن زمین، خرید و فروش زمین، غیر قانونی تقسیمات زمین، خودسرانه اشغال کردن قطعه زمین جای داشته، کار مقامات و شخصان مسئول در سمت پیشگیری و به حالت اوله برگردانیدن آن به طلبات جوابگو نمی باشد. پیشنهاد شد که مراجعت‌ها عاید به جدا نمودن قطعه زمین با مقصدهای استحصالی و اجتماعی من بعد به طور آشکارا و در اساسهای قانونی با اشتراک راهبران و متخصصان ساختار و نهادهای مربوطه بررسی کرده شوند. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجاکند عبدخالق خالقزاده توجه نهادهای نظارت به استفاده زمین، رئیسان جماعت‌های دهات، ریاست کشاورزی، خواجگی‌های دهقانی را به استفاده با ثمر زمین، رعایت حتمی قانونگذاری در تهیه اسناد وابسته به استفاده زمین، در مهلت معین شده به انجام رسانیدن کشت بهاری از جمله کارتوشکا طبق قاعده های اگروتکنیکی، برای ماندن پرورش کرم پیله، کاهش دادن حجم قرضهای خواجگی های دهقانی از انداز، حق استفاده آب و دیگر مسائل های استفاده زمین جلب نمود. گفته شد که گروه های کاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجاکند حالت استفاده زمین، رفت کشت بهاری از جمله کارتوشکا را در خواجگی های دهقانی همه جماعت های دهات سنجیده از روی آن نتیجه گیری می کنند. گزارش صبرین اکرم و شاه حسین صالح و شهباز قربانوف. در تالار کلان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجاکند جلسه نظارتی نزد رئیس شهر پنجاکند برگزار گردیده در آن مسائل مهم شهر و شهرداری مورد تحلیل و وظیفه گذاری ها قرار گرفت. ضمن شنیدن گزارش درباره رفت دعوت جوانان به خدمت حربی قید گردید که مسئله اجرای نقشه دعوت در محله های شهر و بعضی جماعت های دهات غیر قناعت بخش می باشد.
доир ба масъалаи мазкур масъулини дахлдор супориш гирифтанд. доир ба рафти иҷрои нақшаи кишти баҳорӣ аз ҷумла картошка, муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин ҳисобот дод. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва масъулини дахлдорро ҷиҳати иҷрои нақшаи кишти картошка вазифадор намуд. дар ҷаласа ҳисоботи мудири шӯъбаи маорифи шаҳр дар бораи рафти иҷрои барномаи давлатӣ оид ба омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ шунида шуда, барои дар ҳар муассисаи таълимӣ роҳандозӣ намудани муқаррароти он ба шӯъбаи маорифи шаҳр дастур дода шуд. дар ҷаласаи назоратӣ ҳамчунин ҳисоботи раисони ҷамъиятҳои деҳоти ёрӣ ва рӯдакӣ оид ба рафти иҷрои нақшаи омодагиҳо ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шунида шуд. дар ҷаласа пешниҳоди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баррасӣ гардид. дар идомаи ҷаласаи назоратӣ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ оид ба масъалаҳои зерин: тозагии маҳаллаҳо, хиёбонҳои марказии шаҳр, вазъи экологӣ, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ таҷлил намудани рӯзии ғалаба ва насби шиору овезаҳо дар ҳамаи корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳо, ҳисоботи масъулини дахлдорро пурсида, ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ва иҷрои ҳамаи супоришҳо масъулон вазифадор гардиданд. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. дар ҷамъияти деҳоти Сӯҷина таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо иштироки роҳбарони масъул хоҷагиҳои деҳқонӣ ситод оид ба кишти картошка баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент рафти иҷрои нақшаи картошкаро дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамъияти деҳоти Сӯҷина таҳлил намуда ба масъулони дахлдор ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳо ва иҷрои нақшаи кишти картошка супориш дод. бо супориши раиси шаҳри Панҷакент гурӯҳҳои корӣ рафти кишти картошкаро зери назорат қарор доданд. дар идома раиси шаҳри Панҷакент дар ҷамъияти деҳоти Сӯҷина аз манзили истиқоматии чанде аз сокинон дида намуда, бо истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ шинос шуд ва таҷрибаи чанде аз онҳо намунаи ибрат дониста шуд. сокинони деҳаи Сӯҷинаи ҷамъияти деҳоти Сӯҷина соли гузашта 500 метр роҳи ҳудуди деҳаро бетонпӯш карда буданд. ҳоло бо мусоид шудани ҳарорати ҳаво ин корро идома медиҳанд ва тасмим гирифтанд масофаи 2 километр роҳи деҳаро бетонпӯш намоянд. раиси шаҳри Панҷакент бо рафти бетонхобонӣ дар роҳ шинос шуда ба ташаббускорони он изҳори сипос намуд. бо саҳмгузории сокинон масолиҳи зарурӣ омода карда, техникаю таҷҳизоти зарурӣ сафарбар гардидааст. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. бо зидди навбатии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар яке аз калонтарин ҷамъиятҳои деҳот, ҷамъияти деҳоти Сарас аз ифтитоҳи як пули замонавӣ дар яке аз деҳаҳои навбунёди ин ҷамоат оғоз ёфт. дар оғози ин маросим хонандагони муассисаҳои таълимии ин ҷамоат суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як маҳорати воло иҷро карданд. раиси шаҳр пас аз ифтитоҳи ин пул ба ҳозирин таъкид намуд, ки мо бояд ҳамагон дар ободу зебо сохтани диёри хеш ба тартиб даровардани кӯчаю хиёбонҳо, шинондани гулҳо, дарахтони ҳамешасабз саҳми арзандаи хешро гузорем. ин пул аз ҳисоби сокинон ва соҳибкорони ҷамъияти деҳоти Сарас ба маблағи 170 000 сомонӣ бунёд гардида, дарозии он 18 метр ва бараш 5 метрро ташкил медиҳад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт, ки мо минбаъд низ барои ободонии деҳаҳои ҷамъияти деҳоти Сарас ва дигар ҷамъиятҳои деҳоти Панҷакенти Бостонӣ тамоми шароити имкониятҳоро равона месозем.
در خواجگی‌های دهقانی راه ابریشم و مهربخش رئیس شهر اساساً با رفت نقشه کشت و کار بخاری شناس گردید. اینجا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با راهبریت این خواجگی‌های دهقانی بار دیگر دستور داد که سال روان ما باید میدان کشت کارتوشکا را بیشتر نماییم، زیرا طلبات با کارتوشکا سال تا سال زیاد می شود و ما می توانیم امکانات‌های خویش را برای تامین بازاری استعماری شهر و دهات پنجکین و من بعد به صادرات پیشنهاد کردن محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا ثمرناک استفاده نماییم. در جریان سفر کاری در جماعت دهاتی سرس رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه عبدالصمد شناس شد. با رئیس شهر اطلاع دادند که در این بنای نو 300 نفر خوانندگان به تعلیم و تدریس فرا گرفته می شوند و اینجا اکثر کارها به انجام رسیده است. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با ساکنان جماعت از جمله ساکنان این دهه اظهار داشت که از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین جهت تامین این مؤسسه تعلیمی با میز و کرسی تدبیرها اندیشیده می شوند. در جریان شناسایی با دهه‌های جماعت دهاتی سرس رئیس شهر در دهه 40 ارچه این جماعت با رفت بنیاد مرکز سلامتی شناس گردید و اظهار داشت که بنیاد چنین انشاءات تعیینات اجتماعی تحت نظارت قرار دارد. همزمان در دهه کوهدامن جماعت دهاتی سرس رئیس شهر با بنیاد مرکز سلامتی شناس گردید و اظهار داشت که این مرکز سلامتی با دستگیری بی‌واسطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین ساخته می شود. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 این دهه بنیاد ورزشگاه زمانوی با مرام ادامه دارد. همزمان رئیس شهر در دهه نوبنیاد سرس 2 با رفت بنیاد مؤسسه تعلیمی شناس گردید و تاکید نمود که باید همه کارها در این انشاءات طبق لایحه و نقشه با صفت خوب انجام داده شود. مورد ذکر است که با استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی سرس بنیاد 26 انشاءات به نقشه گرفته شده. عین زمان 12 انشاءات تعیینات گوناگون به استفاده سپاریده شد. رئیس شهر در جریان بازدید از جماعت دهاتی سرس از شهرک قدیمه سرس نیز دیدن نمود. با رئیس شهر اطلاع دادند که در حدود محل نوبنیاد اهالی‌نشین سرس 2 واقع بودن قبرستان باستان شهر سرس آشکار گردید. باستانشناسان اطلاع می‌دهند که حفریات من بعده و تحقیق بازیافت‌های موجوده کشفیات تازه‌ای را در تاریخ سرس باستان در پیش‌رو قرار دارد. همچنین تاکید شد که در حدود پیش‌بینی شونده تحقیق این یادگاری که تقریباً 2.5 گکتار را تشکیل می‌دهد ساختمان همه گونه انشاءات اینجا باید منع کرده شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت با عالمان و محققان پایگاه باستانشناسی پنجکین سرس پژوهشگاه تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و باستانشناسان مرکز تحقیقات باستانشناسی فرانسه که در قبرستان باستان شهر سرس حفریات میبرند یک صحبت خیلی صمیمانه انجام داد و از آنها تاکید نمود که در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که هنوز در روز تجلیل 5500 سالگی سرزم باستان سال 2020 تاکید نموده بودند کارهای حفریاتی در این شهرک قدیمه باید با مرام ادامه داده شود.
همزمان رئیس شهر در جماعت دیهاتی سرس با گرخانه صاحبکار محمود بویعلیف شناخت گردید. با رئیس شهر اطلاع دادند که در این گرخانه برای پرورش سبزوات بروقتی همه شرایط ها مهیا کرده شده است. صاحبکار محمود بویعلیف اظهار داشت که در دهه مهر این گرخانه را باز هم وسیع نموده برای تامین بازار استعمالی و زیاد نمودن شماره کارگران تدبیرهای علاوگی می اندیشد. در جریان شناسایی با انشاءات جماعت دیهاتی سرس، رئیس شهر با رفت ساختمان دروازه درآمدگاه غربی شهر پنجکین شناس گردید. بناکاران و دیگر مسئولین دستور داد که این انشاءات دروازه غربی نه تنها شهر پنجکین بلکه جمهوری تاجیکستان می باشد و باید آن از روی طرح معماری زیبا با استفاده مسائل ساختمانی خوشصفت و سری وقت بنیاد و مورد استفاده قرار داده شود. گزارش عباس همراهزاده و شاحسین صالحов. در طالوری مجلسگاهی دهه نوابادی جماعت دیهاتی لایق شیرعلی بعد از تحلیل وضع فعالیتی همه‌جانبه کاری همه ساختارهای جماعت دیهات از جمله مؤسسه‌های تعلیمی جلسه وسیع با فعالان جماعت دیهات دایر گردید. با ابتکار اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی کشور سال 2024 سال معرفتی حقوق اعلام گردید. در این راستا در همه محله ها شهرک و جماعت های دیهات واخوری ها و چاره‌بینی های دیگر براهمانده شده ایستاده است. مقامات حفظ حقوق از جمله پروکراتوره شهر پنجکین یک جایه با مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر ساختارهای مقامات مأموری شهر با مقصد نظارت بر رفع اجرای قانونهای ملی، فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی، خواجگی‌های دهقانی، فهمانیدن خطر گرایش به خرافات و عقاید افراطی گروه‌های کاری سازمان داده در جماعت‌های دیهات کارهای فهماندهی و ترغیباتی را براهمانده. نتیجه های سنجش در جمع‌آمدها در دایره وسیع اهالی و شخصانی مسئول مورد بررسی قرار می گیرد. پس از سخنرانی معاون رئیس شهر خوشوقتزاده ارکین، پروکرور شهر مشاور عدلیه درجه یکم اسکندر رحمتزاده عاید به نتایج سنجش گروه کاری از جمله پیشگیری گرایش به عقیده‌های افراطی، خطر عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی سخن کرده، نکته‌های اساسی قانون‌ها درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را به حاضرین شرح داد. اینچنین از حاضرین خواهش کرده شد که درباره درمانی خوانندگان به درس از خود نمودن برنامه‌های تعلیمی رهبران جماعت دیهات و خواجگی‌های دهقانی به اجرای سری وقتی نقشه کشتی بهاری دقت مخصوص دهند. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین با افتخار 79مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی جمع‌آمدی با شکوه برگزار گردید که در آن نمایندگان شورای شهری، سابقه‌داران جنگ و مهنت، جنگاوران بین الملل، نمایندگان تشکیلات و کارخانه‌ها و اعضایان حزب و نسل‌های گوناگون جوانان و نورسان شرکت ورزیدند. این جمع‌آمد با شکوه ایدانه را مدیر شعبه اطلاعاتی و ترغیباتی کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان علیشیر مطربوف حسنی آغاز بخشید و درباره اهمیت تاریخی پیروزی مردم شوروی از بالای فاشیسم در سالهای جنگ بزرگ وطنی سخن گفت و حاضرین را با این سنه فرخنده صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. معاون رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مرادزاده مستانه ضمن سخنرانی خویش تاکید نمود که واقعا هم جنگ بزرگ وطنی پیروزی مردم سابق اتحاد شوروی اشتراک نمایندگان جمهوری تاجیکستان در این نبردها
علیه اصطلاحگران فاشیسم در تاریخنامه کشور صاحب استقلال ما و دیگر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی با حرف‌های زرین ثبت شده است. با مرور 79 سال غلبه در جنگ بزرگ وطنی ما نسل‌های امروزه باید از بابایان و پدران شهرتمند و قهرمان خویش افتخار نماییم. خاطره آنها را گرامی داریم. در این جمامت با شکوه رئیس شورای سابقه‌داران جنگاوران اینترنشنالیست و سربازان بین الملل نیز به سخن برآمده اظهار داشتند که ما باید به خاطر شهیدان وطن در سالهای جنگ بزرگ وطنی، نبردهای افغانستان و برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان یک دقیقه خاموش بایستیم و ارواح آنها را همیشه شاد و مسرور داریم. در این جمامت باشکوه رئیس شورای سابقه‌داران کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حمید خالوف تاکید نمود که ما امروز از سابقه‌داران افتخار داریم، زیرا آنها همیشه در پهلوی رهبریت شهر و کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان قرار داشته برای ترغیب و تشویق سیاست رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، خاصه دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهمی ارزنده دارند. در یک فضای تنتنوی از طرف کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با مناسبت 79مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی رهبریت سربازان بین الملل و سابقه‌داران با سپاسنامه‌ها قدردانی شدند. در خاتمه این جمامت پرشکوه ادانه مدیر شعبه اطلاعاتی و ترغیباتی کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان علیشیر مطربوف بار دیگر اظهار نمود که ما نسل‌های امروزه از وطن آزاد و صاحب استقلال سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رهبران ولایت صلح و شهر پنجکین در سمت رشد و آبادانی بلند برداشتن سطح زندگی مردم شکرگزار باشیم. این وطن را دوست داریم و همیشه برای آبادانی و تامین صلح و ثبات تاجیکستان سهمی با سزای خویش را گذاریم. ҳамдиёрони гиромӣ, санаҳои 10-13 майи соли равон дар ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар баъзе минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷумла Истарафшан, Исфара, Панҷакент, Айнӣ, Мазҷоҳи Кӯҳӣ, Шаҳристон, Деваштич ва Ашт бо сабаби ба амал омадани боришоти боронҳои бошиддат сарзадани зуҳуроти сел пешгӯӣ мешавад. санаҳои 10-12 май дар дарёҳои азни шебеҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об пешгӯӣ мешавад. санаҳои 11-12 май дар бештари ноҳияҳои вилоят боришоти бошиддат бо раъду барқ ва жола дар назар буда, санаҳои 10-11 май дар ноҳияи Ашт, шаҳрҳои Гулистон ва Бӯстон шиддатёбии вазиши шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати аз 18-23 метр то 20-25 метр дар як сония аз эҳтимол дур нест. ба сокинони кишвар таъкид карда мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро пеша намоянд. ҳамзамон бо мақсади пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулода дар корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо, ҷамоатҳо ва маҳаллаҳо навбатдории шабонарӯзӣ ташкил намуда минтақаҳои осебпазирро таҳти назорати қатъӣ қарор дода шавад. қайд мегардад ки сокинон ҷиҳати дар ин рӯзҳо тавассути мавзеъҳои осебпазир худдорӣ аз шикор, ҳезумчинӣ ва дигар амалҳои саҳроӣ безарурат сафар накунанд. واقعاً هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو
پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت ها در همه جاده های زندگی آرزو میکنیم و من امید میکنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم. سلامت و سربلند باشید.